Krisnendu Polaphan HAD Minister Pek Depnamat Karbi Anglong Dimasa Bangpho Emily Phan Ari Pachipar Pulo. Ningkan Troxike Rapli Aprang Penta Longle Pata Long Dunde Montanon BJP Sorkar ke do pensi Madhuram Tirangarong Pata ke Longlo Manop Tirang. Phuloni Gas Agency adung bike pen scooty ka chatong ajok inurabang apran ke dam. Karbi Anglong live abirtang tonpen arjuponik tha. Silonejang North Eastern Range ke parlu Madhuram Tirangarong along Forest Right X Surinira Trok Aron Pen Longle Pata ke Ronpong. Lakhain ko rapli diopani MSC constituency ke parlo Madhuram Tirangarong along Karbi Anglong Thomas Council Pen District Administration atum Chipatir Pipon Pen Forest Right X Surinira Trok Aron Pen Longle Pata ke Joy Pen ke Ronpon ami ke Chari Pon na Pen Aluhi ke Pachini Pon Manop Tirang. Aluhi sarpo man pen kachetong dun MLA Surjorang Phar la pen man peng aluhi Bogajan SDO Civil Kakumani Saikya MSC Sorbon Kumar Telenga ARO Angtong Teron Ranger Pronap Teron Penchenglo kithe kiding tum chetong dun si Melong RDP dun ADC Kakumani Saikya ahin pendam the kithan ponke labangso longle pata ke bangaphan ke jorlongde ke jorlote apata masi government pen ing than page sita hem sia bangke amen chelar unputa than pachini ponthu aprang ke labang sorong ke forest village pulo non bangke Madhuram Tirangarong pu chetok long pami pu sita do thak paminon MLA Surjorong Pharahin pen talabang so Madhuram Tirang arong aphan MSC ki khibom ahut longle pata ke palong che phan claim dam pondo sitami pachun ponidetlo non MLA ki khidun ahut amsi pachun pondong pu buta Pachini lo. MSC Sorbon Kumar Telenga Hinpen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hangaphan Churu Pajerpon Labang so long liapota ke claim ke damalong nang kachirap dun mate nang ke claim pipona pot kurwang thu Pajerpon lo. Madhuram Tirangarong arar tumpen Karbi Anglong Thomas Council CM MLA MSC SDO Civil Tumaphan Anparta Manop Tirangaphan Churu Pajerpon lo. Lana ningkan pen kar I longle pata pinya bangke pata kilong apot pini Madhuram Tirangarong longle pata kadukabe bang trok sekep atumaphan ake joy pen cheron pondong lopusi birta ripondong bangke forest right poteng besi forest kedu schedule tribe la pen others mane tribe atum jutu niki habit inam pen chirap lok atum kering mar cyclong atumaphan sira bang sora ke pichor so February 2006 kan pen so alu arona ting pen lalu pini ada si kadui total kona 85 household atum phan pini dak putaron pibajir ponpo sila so pota ke lake pining pen kan trokep api susi api sila bang so pota ke kon lote dak anar ni dame pota ve forest so kake ma pini ma pen ma election ji hem ke thare ji pula sonlok si kapri kake ta rong sar tum kapri dulo ko kisame pini la bang so pota ke ron bela pilo pota ram tum tamme nun kidut bom adim ana bangke alang tum thang along le lo thang thir thip la bang so kosono ha approve lo so pota mang pini rak mon pono forest fa ek aron pen kilong pulte kilong nai aron ke la puen lo nilu tum ke la dak Madhuram Tirangarong kilong ating sinile tum than pachini ponpo la soron mai ko pilong tum dake 74 years aprang ban dak kota wi don stami non BJP sarkar bangdet pi forest right act 2006 puisia ek nang selam pilo la so ega teng pensini tum labang so puta bangke adon tinta longpon lablo e don pen chirit hongkep leji kilomita non chirit hongkep si don pen tum lo dang pi pajir ponlo la panitun bangke labang so puta apply det pen ningkan pli ningkan ke thomra ciklo joner kep sirkep haso a fiansi tum labang so puta longpon lo Sangti dipen Projen Tirang Karbi Anglong live. Gari motor ki vek akile ki pachat pulote ki sunga tovar chitong lokta the lason tak taxi phuloni gas agency dung het bike pen scooty ka chitong jok inura bang apran ki damna
Kidamtang wo signify sir kebani loring thipi Uttar Borbil Police Outpost ke parlo phuloni gas agency adunghet bike lapen scooty ka chatong ahiring tangra jok sarlong ki rong pi artaning kaning ko rahimi abangphu akupai ke langno jok apran damnang juilo kachatong long popo bangke kuson penone nonamar kachini pon avela bike kiwang phan ke pangthek pon lage tarabasa mahiram rongpi arong amikar phuloni English LP School Principal Samuel Terang Pusi pangthek pon longlo lapen sarlong ki rongpi phan nonamat klardak arong ahem pangthek pon thek thilang Samuel Terang phan nonamat Dipu Medical College long se ke lang phan ponbong lapen kithilora bang aphan police tum pensi chepahim phu ponlang phuloni pendirchuna rongpi Karbi Anglong nai Lakhan kora phoni lip MSC constituency ke parlo Koilamati Degrum Athoya Hawar wo phong sar arong ami karnon ke khi mom diopani college principal Boson Rongphar Assam State Pen Nongnam kache thangklong news darpana channel ahin pen wo signify troxier ni Guwahati rong sopi along Boson Rongphar phan best educationalist award aman ke theni pajer ponsi Koilamati Hawar ke chengsi award kache palong pen phurkimo long Boson Rongphar amen ke tokpon Lason si Boson Rongphar inut Koilamati Hawaralong ki wangcheng ke broiler o ki jor akulat susi chobi pangcheng lo alangli thek ser lapen athing jot abang phopotsi aphi Koilamati Presbyterian English High School along lo chu than nun lo ki than ki mission theklong si puthot deithor harlongbi vilongbi college long puthot lecturer arpu long dun thulo aphi lo ki than thek ser lapen mission join alangli phan lo ki than phan ongdung school college long Phapon thulo nonamat diopani college long principal apu ke theneng hoi chepalong dunsi nonamat diopani college long principal apu khi bomla alang ni lo ke than pining penning kan ko ra phoso se arta plengtang lo ke than chot kalisi Assam Assembly election kachapati dunjia phan phurun hini ticket hangdon lo alang li party khela ben dhorong phan angdeng anghoi kachibi ponavi kaike ta chingki phun madu penta kachehingno thekdong le Aruni phai trok lapen ni phai trok siani anta ahem dam si karchu dam dopik an isi ningarong mimi lapen chehok mimi alam ke lapu henlo ha phi phuar ni penta puson award kachipalong dun puke ave pinlang mithang hem siang bong penta anchot kalisi Koilamati Hawara long talo Koilamati Hawara long ki chengsi award kachipalong Boson Rongphar alang lisi award kilongcheng apur ki mo longsi amen chethabdo naki OVOV pen amta prayon elo Koilamati Hawar hemisi Hawararat hamphang song tum phirangke tum anchot kalisi arong rupat ME English School headmaster barin mensing be lapen rar site lembangphu nagen be lapen ari sangho tum chilangsi karbia manpeng apuhu pipa jodamsi ningarong amana peng kipidamahut Koilamati Hawar pen ke lapusan state level thedung anong emate award kachipalong ke Boson Rongphar helo ke chengsi lang pusi phirangke theng nokar chudam arar tuma hin pen thanpon sonsi nili phan marke best educationalist award 2026 sini phanai pilo ase ningarong mo choro perfect lo Karbi phan nili mithai tunu phan lapena parta hitum jitu logo charlie hitum phan isi iklan kichpedu nong e ngai di pacholo perfect lo kasi nili labang so logo charlie nong e kelong ajarni la sa 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 nek laga nili ningkan inkoira sian nili lo than lo school sidami chongpul Mogon Memorial English High School lapen Don Bosco long than lo lapen dak Silinian EG School long than lo dak Presbyterian Mission High School dak Silinian long than lo lapen Ibin Teron Don Bosco Manjalo Little Far School long than lo dan Harlongbi Vilongbi College long ningkan poan lecturer lem lo dan dak Deputy College long ningkan command Profesor Clem lo di bangke principal ang hoy bangke ningkan sok kupon bong ya lang ni dong sampai si kos lang dong kalau nanti ada ini kita buat cara apa dong mungkin bahan dah besar nah selang ni channel sosial lah mungkin selang ni macam orang itu lah mungkin ini tempat apa ini juga kan itu yang kalau ni terakhir
Koilamati pen Samson ti Karbi Anglong live. Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo lin dok rongpi arong amikar mirjeng rongpi alangli arta le dopi kali lang puvoi phis tame nilip ahawar ke sodet arara tumaphan aju phirlo sita bangki so kisungalong kirap ke pajerun karjabdun kluk ning theklong ning kemi ne abang phupulote mirjeng rongpi alangnita inudlo Nasom si nilip ahawar long ki sodet arat inglong lapen thoi khe lapen dhoro mangdeng anghoi avipin pen penangan mirjeng rongpi hin pen kirap ke pajerdun ongdum theklong lo vosik ni phai troxiani inut kiso sega chelangdam ji purate bok het sega chelangdam ahem along mate chokyola block primary health center mate bpsc along sega chelangdam huta mirjeng rongpi ajulong si hospital along palidun si sega chelangje phan rabdun lo anparta kiso daraphan chitongdam si ning pathedam isahak rongpi wo phong teron arong amikar bike pen kipatong dun phirajok amoy kachinglok aphan rabdun lo lindok rongpi amikar silar son tong biachor rubmili rongpi pi dipu medical college hospital along se kachilang aphan kirap tamlo Jogyela High School Towar Krongpli Adungarayang lom Nimarlia tum Inglong ahan hantu mehek langdung hehu ki jorkelan kulat so kachubiatum kirap kachu hanga tengpen asap sovet sita kirap ke pale dampen lokachari japhan katura amumar tumaphan kirap ta pajerdamlo ason kapre kapre galong ta mithang khi chinghon hepin pen kirap ke pajerdun aning misen pusi nilip hawar aratum chethan ponlo Kevang ji surini rain kora troksi aningkan nilip constituency farman MSC ke thodun ji aphan ta chesik chedang ponbom aju phirlo phone ke denga bang phujong si Karbingno Thomas Council pen MSC ticket mirjing rong pi aphan pipon protang te nili highway ji pusi phirang ke thengnu chethan pon Koilamati pen Samson ti Karbinglong live Lakhain Koratrok, Dorbaguri MSC constituency under Daithor Muniram Langni Auditorium Holalong, Ingdengkre Po Rasinjarani Ketalon Po. Bangso Mialong Rasinja Central Committee President Kasang Terangpi Kechari Ponamialong, Rasinja Central Committee Secretary Pulmuti Teron Pipan Aluhi Pachini Lapen, Meke Phalam Thi Than Pondo. Lapen Aluhi Sarpu Chief Guest Honorable Karbinglong Thomas Council Education EM in charge Richard Toby, Hemphu Mukra Dorbar, Central Committee President Lunse Timong, Secretary Harsing Hanse, Karbinglong Thomas Council MEC Kadom Terangpi, Karbi Honghariami President Secretary Karbi Indigenous Youth Council President Bilison Terang, Doarbagri Hemphu Mukrang President Secretary Ben Chenglok, Karbi Arunbar Inki Kroyara Tum Penang An Chetong Dun Rentilo. Lapen Rasinja Somame, Vosik Chiklonipai Trok Pensi, Cheng Ponsi, Apor Hut, Rasinja Sotum PPC ke klem ponang ji mapen Karbi Aron Barin ke kroyarat kithi ke janghu jutang ke klem nangji alama mokha anchot takalisi char hipia tuma phanstami training pipondo Bangso phi me pangcheng ponpen me chengche prang Central Committee hin pen arna malunjer lun ponsi me cheng ponpen kosom se Karbi Aron Barin ke kroyarat tum kosom se kithi ke jang amolong pen kithir thipen ke dunangji ma alam the amukha me long chethan ponanti Ngapen na bangso mialong dorde po phean kachirabdun abangphu local mission parta education ni Richard Tobita pinangan padordun lo lapen MLA CM Dr. Kiliram Longhang MLA Sujorong Pharatum ansetame kachirab chitu dununti pusi Rasinja Central Committee Secretary Pulmuti Teron Pipen Than Ponlo Indeng prep ho so my program rani Chitong dun alvisa po sapen thot alang tum dak along kaprek pen Bishwanath Sariali pen Senglok Akarbi atum dak wanglo pen Chithan Simung along pinangan alam sami ninia program atum bipon nonglo pen akiru pilo lasona program nak bipon thek pen hemfumuka dorbar maifu Lunse Timung Tanah Setong dun pen pinangan alam jumisan alam pen ning parung alam pen kethan pon adu ponno pen Rasinja song atung fan akiru pinangzi alang tum
char happy atumafan penangan Karbi Ronbari malong sangchet endam jutkok penapi mate kiti yang jutok penapi itung char happy kilong sung pik pik lahai penajok penangan di fulong lahai a problem do theklong se alang tum patir ki pon si 2012 paningkan pen chengpon lo la penalang tum school la son si di pon si dilaji along training di pon lo la pen non ke along kin along same alang tum aru arin do pon lo la Ini tum baga sinja song labang ke kachar he connected ke lumbarin ke kachar he so kachar he bat kuru pi tum ka vejo kisum ke pho adon tum ke pho tado du sita puji late ba pholo asila so kisum principal jogi pusi ni tum chingwai si bang pli pho ni tum bang phi tum chingwai si la so song cheng nang tum si ni tum seng lo la pen ke la so ke seng pen kerap kalong lo penang an ni tum Karbi Anglong kisum ke pho mate manehem kachigoy la hai long ni tum rap tum long lo la pen ke nona mat ke ni tum kuru pi bang ke dak do la pen kachar charli bang tum tado la pen ke ni tum hunibar mate deobarani pulote la ke adap apor baji nerke baji sirke penote adult education ta dopon ekdom arsiktik sung dia din stane dum pachun lo seta da dakeni ni tum ke do ke tha ke chu kijunta thang akisi sagabi lamang ke asi metik lu ada mangke Kecil adalah tu rasanya som kan bisa tipi. rasanya som han message pije bangela hello ningkan krepi nang klem elo non ningkan krep ho mane kisung ane ken kena ki jok asan lo non ke jok pon bom po thek pon bom po lasi non ke do bom ba nang ke dudunji lang la sore singja song kachar he nang charli dunji lahai atum ansita mane aning jerot kut pesi charli si ne thek nang ji ne rat aphan kam klem ji pusi anutin ta matha nang News report Karbi Anglong live. Dolamara long pen bangki thom amusu marathon pen all assam taekwondo competition kachpa undun. लाखाइन को रट्रोक दुआर बगरी एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो फरोई सिरा सिरकैप हवर के हाथ एलएससी के पार्लो पोन दोलामारा अलोंग पेन इलितुम कार्बी अमुसुमार तुम पेन मोरन डिस्ट्रिक्ट अलोंग ऑल असम टेक्वांडो कंपटीशन कचिपत्ते दुन अलोंग चैंपियनशिप अन चिपा उंदुन सी मेसन अलोंग में इवन पिलो लागे इली कार्बी अखाई अनपार्टा दुआर बगरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आरार फान पेन दोलामारा आरार तुम फान अन इसी तमे मेसन अलोंग में नंग इवन पीकलो Lason penajok dolamara rongmar jongalong dolamara games and sport tumpen chepatir pipon sing bangki thom amusumar tumaphan karchwa jaimek paman ponlo lapen taekwondo competition kachepati dun amusumar tumamen lake first cyclone teron apomen longki teron apaimen mili terangpi lapen shine ingti apomen dilip ingti apaimen rita terangpi delmega taro apo amen sodarson taro apaimen jina terangpi tumhenlo lapen hala purong marjong rong asar mate martin timung pen klarda kalam thi phirang ke tuma thing nu pen ki pachinia lam thele ang ton pen arjusina A university kan se organize lo moran lo het jong lang hop ta ne prang dak se teng non pan hada tum nong e gold medal wan lo men ke cyclone teron lang le pia po men ke longki teron la pen militerang people la pen not banke sign inti arang le po men ke deliving ti la pen rita terang ti la pen del mega taro arang le makan kan pier ka mane kids minong lo ta arang le ta gold medal se wan lo ola samen se wan lo la se arang le ke apo men ke sodarson taro kana payment ke jina terang pi asel bangso somar tompan nilirong bong pini karcho program en porlo the karcho program en tan la pen kenan ong tung tumpen pen se parcho la pen bangso mailong teacher mithang masutame nang chetong don eglo la pen NGO claim bang ti alang lipan ke tum kacheteng nam ji ut ke dam ga war sai ti don bang monica mala padgiri ko alang listame na chetong lo la pen DMS
จุนบางใช่โรบินสันรองพาร์อะไรต่างๆเช่นตอนนั้นนิมิตทางแกรองสารลดาวรองสารลสินิลิหินกันสิมาสกัดชูอเมริกันปนังกุศิอินทันปนสิแคมปนล Dolamara pen ajison longphar Karbi Anglong live Pinia birta kalapansi kang ton poniklong kardo